Chunka akillasqa runakunawanmi qallariykunña ñawpariq programa de extensión Justicia Constitucional en el Bicentenario sutiyuq. Kaytam kamaykachishkan Tribunal Constitucional Wasi. Atipayanakusqankuman hinam paykunam llalliq sipas waynakuna. Sutinmi Wendy Xiomara Palacios Alfaro, hatun yachay wasi Universidad Nacional de Trujillomanta. Cris Ivonne Vidal Conde, hatun yachay wasi Universidad Nacional Mayor de San Marcos Kaqmanta. Alison Niño de Guzmán Tapia, hatun yachay wasi Universidad Católica de Santa María Kaqmanta. Carmen Yulisa Vázquez Rodríguez, hatun yachay wasi Universidad Nacional Cajamarcamanta. Claudia María Bazán Guzmán, hatun yachay wasi Universidad Católica San Pablo Kaqmanta. Stephanie Jimena León Rodríguez, hatun yachay wasi Pontificia Universidad Católica del Perú Kaqmanta. Isaac Aarón de Santiago Peña Lobato, hatun yachay wasi Universidad Antonio Ruiz de Montoya Kaqmanta. Jocelyn Emily Zulca Bucalo, hatun yachay wasi Universidad Nacional Mayor de San Marcos Kaqmanta. María Paz Díaz Valdivia, hatun yachay wasi Universidad Católica de Santa María Kaqmanta. Hinallataq Raid Abraham Puerta Chávez, hatun yachay wasi Universidad Nacional de Trujillo nisqanchikmanta. Kay qallariykusqanña semanapim chunka iskay punchaw abril killatam qallarirqa yachaqkunam apachkanku kay naturaleza del Tribunal Constitucional e Interpretación Constitucional nisqata. Kay iskayriq semanapiñataq apanqaku teoría hinallataq aplicación del contenido protegido de los derechos fundamentales nisqata.